kiwa, kiding, kisi, kimrak, kibeng boro, ikutup ikamarian. Balai nidon kami kamarian. Nidon kami kamarian namarwa niyo abang gedi ke boro kali bandeng nasib boro nidon kami niyo na kamarian. Tegadao nidon kam ni kamarian. Ka office yung Range Forest Officer Kiang Kliriat Wildlife Range kala penlong ka program IG Hikai. Haki South Likishnong Hanarpu East Jente Hills District bagantu pakashnong Lumshnong Hasakri Shamplong Barasuna Perdi. Hakane ka program la pensyai bat pesngutu badan kam ban penek pensa ikijai miau bat kiwi ru kijai merat baru ban penek pensa eka mariang. Lawan ban IG pensyai do Senior Biologist Wildlife Wing Shillong Unibir Medhi Kifil Biologist Wildlife Wing Shillong ubai borlang sawian bar uba Adrentius Karkongor kibala batai berpensyairu syapang kijai miau klau kibadan ha Meghalaya bagentup ki miau klau kibarit ki Asiatic Golden Cat ki Marble Cat ki Clouded Leopard ki miau klau kibahe kum ki leopard bat kiwi ha keju kapor kila kenturu ikinong song ban penek pensa iki klau kiptap bade kamar yang saudong nakaliang uba ai borlang sawian ulong ikinong song joka suna perdi bakilong kibadan bok bakiwi markmat ikan ka klau narpu kabar ben ba itenat kabapan mi ikal kabakhui ban ring mensim ka kabakhui da kaba ukentu baki de penek pensa yakini ki klau. Itu klub ko nimla banim, klub kaya nimla banim. Pet sewai di jela sedalhi. Ihapan kan di sekolah rumah balai lajabo prat ke Katu kat nipot apan kan. Kaman mi sabar nong su balai bomdan klau su. Terkadang idan kamu semari klau. Klub klau ni beriu nimla banim. Masih sistem lajabo kemarian. Yesha ingin pet nimla pet sih. Kadai kita yang som kaya sa ni. Rai bon sim ni brio ni rap kumno dan kapag ipanangkam bagi dawai. Kidawai ba penyak ikinyang hendrai mono ba ujur ba mangi di brio te wat kinyang nang yam namar ba ai dawai habakut ni ba itu ujur ba ai dawai kata ino yangi te kadang ni panangkam sebuah masih begini seladi itu pun orang penting kaya tentang sebuah ekendo bat kena pendulu ya kan nama sisi lebih perangkap dawai ke kadang ni isnam ke kendo kadang senyu ke hata pokok kamrong su penting kalau ke itnat kene awal kan rai na gede jing development diwan kene chemical factory ye borok ibrat chuwa buat mata tang gidok haro ni isu tengi ni brio te ngin MCA ke nada ke kelas senior ni te nas thu dan kam jika mariang bansumar mar dan don shu gidi kisi kala terkom indah terkom dan shu. तो ये दुनिया का सबसे छोटा बिल्ली है, इसको रस्टी स्पॉटेड कैट बोलता है, जो एकदम छोटा है। ये इंडिया में साउथ इंडिया में मिलता है और श्रीलंका में मिलता है। श्रीलंका में ज़्यादा मिलता है, साउथ इंडिया में भी कहीं पे मिलता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये नहीं है। तो ये है एक जैसे हम लोग जब बस्ती में घर बनाता है तो पहले क्या करता है, वो वाल लेता है कि नहीं, हम लोग टेरिटोरी मार्क करता है कि ये हम लोगों का टेरिटोरी है। तो कैट्स का भी सेम वो लोग भी मार्क करता है। तो हम लोग अभी देखेंगे कैट्स कैसे मार्क करता है टेरिटोरी। मियाओ खाओ कितना टाइप का है, एक है बड़ा मियाओ जो बिग कैट्स बोलता है और एक छोटा मियाओ जो स्मॉल कैट्स। तो बिग कैट्स बोलने से टाइगर, लायन, लियोपर्ड ये सब आता है, लेकिन सिर्फ वो उसका साइज उसको बिग कैट्स नहीं बनाता, उसका साउंड वो जैसे साउंड करता है लाइक दैट, ये साउंड उसको बिग कैट्स बनाता है। और जो स्मॉल कैट्स है, अभी मेघालय का स्टेट एनिमल क्या है मालूम, क्लाउडेड लियोपर्ड बोलते हैं इसको। तो क्लाउडेड लियोपर्ड ऐसे रोल नहीं कर सकता,